Kajing pulih nak kasiti syaki Hebrew kala nong bapra kadekot ke bahan riu hadu bakat lai ko para menta ukres layo ia ke kam leng do ke bakham krau bani ke barim kumba kata ke jutang ke baul ulong kesiang kalong ke bakham bah namar bala seng ye ka halor kijingkular ki bakham bah namar lada kata ke jutang menengkong kalalong ke baklem jing duna tien om jin dalat dondau na ke benta ke baar namaru syam jing duna haki habau ong kisngi kinwan uong utrai habangan siete ke jutang bethamai bat ka yengu Israel lem bat ka yengu Juda om kum ke jutang ke ba ngalete pergi ke pa jengki hagas ngi bangalak petin iki dakakti bani lambak iki nari ijem namar bakim syam layai ne haga jutang jonga tikumta ngam syam lasut nyau iki uong utrai kane kalong kata ke jutang bangan yate mat ka yeng Israel hadien gitu kisngi uong utrai ngan bu yaki anjonga hagi jingmut jengki bangan tho iki hagi donut jengki nga ngan long ublay jungki batki kinlong ki pa chunga batkin om hikai shu yala ki para marjan ne ki hinmen ki para jungki da ka baong to tep utrai nama baro kin satep yenga nadu barit tam na naki hadu ubak kraw tam naba ngan sama bi ki jingle bo man jungki bat ngan anum kan mau shu iki pop jungki habau keren sepang ke jutang bethamai unyau ya ke benengkong kum ke balarim bat ke ei ke ba lanang rim banang rim nang ring temen satang katu kan jano artan kaktin jong utrai kajing puli naga gospel bakut kat gum Markus kala nong kamalai kadekot kat lai hadu bakat kendai ha kata kapor ujisu laki usyulum bat lakot shaladi ikibriu kibauman bat kilawan syau ulatung kat arngut makin ya don lang bat bat undup yop ha iki banyalap bat bakin don kabor ban beno iki ksuj kini kilong ki khat arngut usimon yawa ulajer kerteng Petrus u Jakob khun jong sebedi bot Yohanes upara jong Jakob ya ki baula khot kerteng bonajes kabamud ki khun uprathan u Andreas u Philip u Bartholomeus u Thomas u Jakob u khun u Alpheus u Thaddeus Simon Kananius padu Judas Iskariot balashat kelaya ke gospel jong utrai